أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga katautay manghuran, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul, iwan pamudji, haamuin kanikmat-nikmatan niya kato tanyo, biya nasin waktu, biyayaun ini, amuin yari kita niyo, biyusan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu, mausal tanyo, huminang sin ibadat, hikasan yang tanyo, dan di dunya labi luba hadlaw akhirat. Jarinya mga katautay manghuran, in pangadyan tanyo waktu mapun ini, amo na lang tayong pag-iyanon, fitna to dunya. Fitna sin dunya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna-muna mga katautay manghuran, asal nagbanda kato tanyo, amuin aun jumatu mga kapitna-pitnahan. Daing ha mga salaggo-laggo pitna, amuna in pitna sin dunya ini. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali salihah فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ka Nabi Hurairah radhiyallahu an, laung niya bunal tud in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, badiru bil a'malis salihah. Pag us-us na kamo huminang sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun jumatu mga kapitna-pitnahan. Aun sung maaun mga kapitna-pitnahan. Subhanallah. Mga katautay manguran, bukun sadyang buk pitna, sumakawa mga kapitna-pitnahan. In amuin pitna ini mga katautay manghuran, kapitna-pitnahan ini, yupa masin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kapiligduhan niya, kakita'il laylil muslim. Biya sintingian sindum tigidlum bitu-bituhan. Subhanallah. Long sin mga kiamaasan tanyo, dum tigidlum kababakan buktun. Hati niya mga katautay manghuran, misan buktun, tabiayan, di kakitaan sin lindum. In amuin, kapiligduhan sin kapitna-pitnahan ini. Tanda niya mga katautay manghuran, in kusog sin mga kapitna-pitnahan ini, hati niya mga tutukasan, in hambuok usog, waktu mahinaat, bariman.
Sumakawa, hasabab sin mga kapit-na-pitnahan ini, kusog niya, kapiligduhan niya, pag waktu mahapon, inkaunan niya kafir na. Nanaykod na siya day nga hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to isab mahapon, aun hambuk usog, lamod na in babae, inkaunan niya bar iman, makusog in pag-iman pa Allah ta'ala, nanunumtum pa Allah ta'ala, pag waktu mahinaat, inkaunan niya kafir na. La ilaha illallah. In kusog mga katawtay manghuran kapiligduan sin kapit-na-pitnahan ini, biad tura in lugay-lugay. Sin amuin pag-iman, day nga mahina at pamapon, wayroon na pag-iman. May taunin sabab, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sabab ipagdarang niya na, ipagganti niya na, i-compromise niya na, inagaman niya, hasin kabuakan dunya ini. Kompromiso niya na, hidarang niya na, ipagsambi niya na, agaman niya, sin kabuakan dunya. Kakaya-kayaan dunya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih mga katawtay manghuran, amuin, banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pitna sa laggo-laggo ini. Amo na long time pitna sin dunya. Amuin kamatauran sin manusia di makapas hapit na ini. Tutukasan ini. Mataod na mga manusia kaya sakupan taniyo. Tiyay kuran na yung pagsambahayang 5 waktu. Atawa late mang late na. Sampay di nila na hikatunay in sambahayang 5 waktu unuhangkan. Sabab sin pitna sin dunya. Paghamparo nila sin dunya. Gam namayan makatindog sambahayang 5 waktu bang aun makapin waktu nila. Misan tumunay sin sambahayang inlaum talian nila humug takbir dunya inlaum talian nila. Halom sambahayang na dunya ra in halom talian si manusia. Sampai sumalam siya dunya ra. Wayroon na concentration niya sampai mabut in waktu katay kuran nila na in sambahayang 5 waktu. Sambahayang fajar in manusia di na makatunay sabab sin malaul na in ginahawabaran. Wayroon waktu natutug sabab sin dunya. Paghamparo niya sin dunya, inkusog sin pitna sin dunya mga katawtay manghuran. Mataod na mga manusia kimaun sin usaha ganda riba, usaha hiyaram, biya na sin syabu pagdarang, sin mga hiyaram ini makamula pag ginawabaran, uno sabab, misan kaya ingatan nila haram, hasupaya makahasil sin dunya. Pitna sin dunya mga katawtay manghuran. Mataod na manusia, nagbuno-biyunoi, hasupaya makahasil sin kabuakan dunya, kawasa dunya, pangalta dunya, atas nagbuno-biyunoin magkaukampung, asukampung. Inkusog sin pitna sin dunya mga katawtay manghuran. Maas niya, tiyay kuran niya na, sabab sin dunya. Biyahayan mga katawtay manghuran, in amuin pitna sin dunya ini. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. I-compromise niya na, ipagsambi niya na in agaman niya, sin kabuakan dunya. Sampai pag-agaman niya, taikuran niya na. Di niya na katumtumanin Allahu Ta'ala, malipakan na siya. Sabab sin kabuakan dunya. Amuyatuin amuin, tiyatali niya sadya biyayan. Nalipakan na siya. Na mga katawtay manghuran, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, damikyan.
Biyabandaan kita niyo. Sin amuin pitna ini sa laggo-laggo. Parman sinallahu ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya kamu mga manusia, bunal tuod in janji sinallahu ta'ala, mattan. Aun in adlaw akhirat, kabuhi sarayaw-rayaw, kabuhi kakkal, kabuhi sampurna adlaw akhirat. Pagtungbas, sin kakahinang, bunal, mattan, aun. Katan, janji sinallahu ta'ala, aun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dahil nga sabab yato, ayaw tuod kamu matipu sin kabuhi dunya. Amuin kalupahan niyo na adlaw akhirat. Kabuhi kakkal. Kabuhi amuin hulaan sin kita niyo katan. Hasabab sin kabuhi adlaw akhirat in kita niyo piyapanjari sin Allah Ta'ala. Sabab dito kita niyo maghula kakkal. Na ayaw kamu matipu sin kabuhi dunya amuin kalupahan niyo na adlaw akhirat. Amuin yaham parun niyo na sadya in kabuhi dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Iban ayaw tuod kamu matipu pa Allah Ta'ala sin amuin manipu. Nakalando, nakura sin manipu, amunain iblis, saitan, mga katawtay manghuran. Nasabot suratun Fatir. Surah Fatir, ayat 5. Banda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga katawtay manghuran, in kusog sin pitna sin dunya ini, in manusia, malipaka siya. Malupa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanda haram, kaya ingatan niya haram, hinangun niya ra. Sabab sin pitna sin dunya. Misanda pardo, inyaun, dia akan sinallahu ta'ala kaya ingatan niya, kaya wajiban siya, magliso-liso siya, taikuran niya. Sabab sinpit na sin dunya, malipakan na siya. Kalupahan niya na in adlaw akhirat. Sampai matali niya na masannang na siya rin di dunya. Na ini ni mga katawtay manghuran, in sabab niya ni pit na sin dunya. Amuin tutukasan sin dunya, mga pangaringari sin dunya, in kusog niya sampai in muslim bariman, taikuran niya in pag-agaman niya. Sampai pag waktu mahapon niya to, kafir na siya. Wayroon na, malawa na siya, hapanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabsin sasat dunya. Amura kuman in hamparoon niya, in kabuhi dunya. Kaya lupahan niya, in adlaw akhirat, in Allahu Ta'ala, nagbabaita, walal akhiratu khairu abqa. In adlaw akhirat, kabuhi den dito hatu, kabuhi sarayaw-rayaw, iban amupay sabin kakal. Subhanallah. Hangkan na mga katawtay manguran, in dunya ini, masabutan yung yanan siya dunya, sabab sin, in kaaunan niya mababa. Mababa mga katawtay manghuran. Hangkan na ingan niya dunya. In hataasan niya amuna in kabuhi hadlaw akhirat. Sumakawa sabab sin dunya pitna niya malupalaong in manusia. Sa kaula-ula in pangnanaman sin manusia in siya kakkal na rin diha dunya. Mangamdus na sa sin kabuhi dunya. Maman siya masannang in pag-ibadat wayroon na. In ini mga katawtay manghuran, kaya sakupan taniyo. Zaman taniyo ini, buat malaingkan in mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala, kamatauran sin manusia, wayroon na pakialam nila sin para kala dunya, ay para kala adlaw akhirat, para kala agama, magbati in manusia, sabab sin dunya, biarin upama mga katawtay manghuran,
Kitaan niyo in pag-alarm clock sin Muslim hazaman tanyo ini. Buat malingkan isiyusirak maning kiaulungan sin Allah Ta'ala nalappas. In pag-alarm clock sin Muslim hazaman tanyo ini lisag unum. Kaibanan lisag pito. 1 hour before sin duty niya. Subhanallah. Magbati siya yato karena sin paghamparo niya sin pagdunya. Adapun in piyardo kanya sin Allah Ta'ala waktu pajar lisag upat tunga wayroon na kanya. Wayroon niya to naka-record kuan niya, alarm clock niya, wayroon nakaset. Nabiyahayanin kusog mga kataw tay manghuran. Magbati siya karena sin pagdunya niya. Katibusan sin adlaw niya, tiyatali niya, dunya niya. Muy siya matug. Intiyatali niya dunya. Sampai along tagainop niya. Dunya rain amuin, tiyatali niya. Pitna sin dunya mga kataw-tay manghuran. Zaman tanyo ini. Adapun niya tuin Muslim. In alarm clock niya, in pagset niya, waktu pajar. Sarab amuyating pagbabati. Sumakawa sab sin pitna sin dunya. Nawayroon na tuatalian sin mga Muslim. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiag dakang niya na, tiag bi niya na, tiag sambi niya na, in agaman niya sin kabuwakan dunya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan na mga katawtay manghuran, biyaita niya, hadis din kan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, limingkod siya taas mimbar. Pag ubos laong Abi Sa'id al-Khudri, limingkod isab kaniya, haraig niya. Faqala alayhi salatu wassalam, inna mimma akhafu alaykum min ba'di, ma yuftahu alaykum min zahratid dunya wa zinatiha, muttafaqun alayhi. Bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita niya, bunnal tuod in kabugaan ko rin doon kaniyo, hamapuas ko ini, bang ako wayroon na rin di, amuin maukab, maun kaniyo in kalawang-lawangan, sin kabuwakan dunya. Iban pangaringari niya. La ilaha illallah. Kabuwaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayta mabukain Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin pitna sin dunya. Kalupahan malipakain Muslim sin mission niya, sin maksud piyag papanjarian kanya sin Allah Ta'ala amuin mag-ibadat. Huminang sin parda akan lumayo sin piyang langan. Kalupahan niya ini. Apabi sabab sin pitna sin dunya. Hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabukan niya bukun uno bang uno. Sumakawa mabuka siya in maukab in kalawang-lawangan sin kabuwakan dunya, pag-alta sin pagkawasa sin kakaya-kayaan. Sampai in pitna sin dunya ini mga katawtay manghuran, in Muslim, dia akan kanya bang siya mag-asawa na hipapi kanya in sabab sin pag-agama sin babae. Biyayaon sabab sin pitna sin dunya sampai pag-asawa niya in mukarna niya sabab sin pangalta sin babae. Sabab sin kawasa sin babae. Pitna sin dunya ini mga katawtay manghuran. Nabiya ining kahalan kyugdan na sin pitna sin dunya, di papagbarakatun sin Allahu Ta'ala yung paghula-hula nila. Wayroon barakat. Hangkan na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabukaan niya. Marikato tani umat niya, amuin maukab na yung kalawang-lawangan sin pangaringari dunya, iban sin kabuakan niya. Sabab mali pa kain manusia, kaya sakupan tanyo, hazaman tanyo ni mga katawtay manghuran. Hambuk baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Ibut pa Allah bukun ka miskin,
in kiabugaan ko kaniyo, walakinni aksha an tubsata dunya alaykum. Sumakaway na kulaw ng kiabugaan ko, amuin maukab maun kaniyo, in kabuwakan dunya. Patana pasuha kama busitat alamang kana kabalakum. Biyasin kaukab hamanga ummat na kaunayat to. Unin jimatu kanila, patana pasuha kama tanapasuha. Na maglumba-lumba na kamo, mag-apasin kabuwakan dunya sampai malipaka na kamo, dahil ha, pag-ibadatan pa Allahu Ta'ala, biyasin na hinang sin mga silayat to. Sabab may wala sila nanayma sin pag-ibadat pa Allahu Ta'ala panawag-tawag. Sabab sin kabuwakan dunya. Hangkan na mo kitaw ning kahalan sin mga sila nakaunayat to. Biya kanda Karun, kanda Fir'aun, kanda Namrud, kanda Abu Jahal. In kaaunan nila, nakalipaka kanila. Nainanggaggat. Sabab may wala sila nanayma. Sabab nangamdos na sila sin kabwi dunya. Karun, taud alta niya. Wayron na nag-iman pa Allahu Ta'ala. In talian niya, in yaun, alta niya yaun, daing kanya, daing ingat niya, mag-usaha. Kaya lupaan niya, aun magririjiki. Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, pagkawasa. Namrud, pagsultan. Wayroon sila na mga katao tayo manguran sa sin fitna sin dunya. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagbabayta in manusia malipaka day nga pagsambahayang sabab sin kabuwakan dunya biya na sin kawasa hadlaw akhirat mapun sila iba ni Fir'aun. Amarani mag-akad. In Muslim, malipaka siya, hapag sambahayang, sabab sin office work niya, duty niya, hinang niya, maranya mag-akad punon siya ni Haman, waziri Fir'aun. In Muslim, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malipaka siya, sin pagsambahayang, sabab sin pangalta, in maranya mag-akad punon siya ni Karun. Sabi Karun, alta in amuin nakalipaka kaniya. Hangkan nas miyabot sampay piya, liddup siya sin Allah Ta'ala paginlupaan iban sin pangalta niya. Sampay pa biyanway pa di maragpak pa, amuin buli-bulatak sin amuin ginlupaan. Yan siya tiyutun sin amuin lupa siksa kaniya. Na in Muslim malipaka pagsambahayangan sabab sin pangalta niya, punon siya ni Karun hadlaw kiamat. In Muslim damikian malipaka siya. Day nga pagsambahayangan 5 waktu sabab sin pag-usaha. Punon siya hadlaw akhirat ibanhi Ubay ibn Khalaf. Halaw mapinal ka Jahannam. Ubay ibn Khalaf hambuok tajiru Makkah. Businessman dakula sin Makkah. Nalipaka sila sin fitna sin dunya. Nangamdos na sila sin kabwi dunya. Na injimatu kanila, kya lupahan nila, in aunin adlaw akhirat. Sampai na sadya iabutan sila sin ajal nila, kamatay nila, in kaaunan nila, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan mga katautay mangura ng kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon law niya kamiskin ng kabuuan ko rin doon kanyo. Sa mga kawain kabuuan ko rin kanyo, maukab in kabuuan dunya. Biyasin kaukab ang mga umat na kauna pag-usin hinangon nyo, mag-apas-apas na kamo. Biyasin na hinang nila. Paghamparo dunya na sadyen tiyatali nila. Patuhlikakum kama ahlakathum. Na majuljana na kamo yan, biyasin ka juljana kanila. May di majuljana. Kaya lupahan na in amuin aun in kabuhi adlaw akhirat. Kaya lupahan mga katautay manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian biyabaita niya in ini daing mga
alamat sin masuk nin adlaw kiamat. In manusia wayroon na mahal ka kaniya, wayroon na yahamparun niya dugaing amura kumaning kabuhi niya dunya. Hangkan na misan usaha haram, ganda riba, pagdagang syabu, iwan sin mangakal, manganyaya sin alta sin raayat, hinangun niya ratakawun niya yat tubiayan. Sabab supaya makahasil kabuhi dunya. Sub sin manusia, pag-apas-apas sin kabuhi dunya. Unim biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hi Hakim, iqtarabatis sa'ah, simuok na tuod in adlaw kiamat. Wala yazdadun nas ala dunya illa hirsa. In kaunan sin mga manusia along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu ini magsusung insub iban baya nila sin dunya. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Habya ini kahalan nila magsusung isab in layo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Magsusung in pag-apas-apas nila sin pagdunya sampai kiawajiban, tiyay kuran nila na, in pag-agama, kiumpromise nila na, piyagdagang nila na, kialupahan na in Allah ta'ala, sab sin pag-apas-apas nila sin dunya, in kaunan nila maglalayo isab sila dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang in manusia malayo na pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno pa in kasanyangan niya. Sabab in tagda po sin kasanyangan Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in tagmilikan sin kasanyangan. Nabang malayo in manusia pa Allah ta'ala, biyadiin pa ni kasanyang niya. Hangkan na kakitaan tanyo, kiasakupan tanyo, zaman tanyo ni manusia, iban alta kawasan nila, kabuwakan dunya, hatat kala tiyay kuran nila, in pag-ibadat po Allah ta'ala, in diya akan sinallahu ta'ala, wala nila hinang, in mga hiyaram, amo na in hinang nila, kakitaan mo in kaunan nila, lingog in kahalan. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Liapas damayan kita nyo sinallahu ta'ala kahalan biya ini. Lingog mga kataw tay manghuran. In kahalan nila. Yaon na nagkajil. Yaon na in nagkabiyas. Yaon na in amo in nagkabuno. Nabiyahayan na sadya in kahalan. Sin tiap-tiap manusia manaykod day nga hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In inikatan, in sabab niya, pitna sin dunya. Mga kataw tay manghuran, uno in pag-iyanon hakikat sin dunya ini. Ingatun tanyo kuno. Bang uno to din hakikat sin dunya ini. Sababin Allah ta'ala, biyabay ta, kiat kato tanyo. Wa ma hadil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wayroon sayan in kabuhi dunya buat malaingkan kalalamihan sadya iwan panayam-nayam. In hatihan niya in katan ini lumabay sadya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Adapun in kabuhi adlaw akhirat amuyat in kabuhi sampurna. Kabuhi matan, kabuhi kakkal. Law kanu ya'lamun, bang sadya kaya ingatan ini sin manusia. Di sa sila matipu sin kabuhi dunya. La ilaha illallah. Ingatun tanyo mga kataw tay manguran, unuin halga atawa hakikat sin dunya ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin Allahu ta'ala, piyasa sa wakatu tanyo, in hakikat sin dunya, hasupaya tuod in kita nyo di matipu sin kabuwakan dunya ini. Parman sin Allahu ta'ala,
nasabot suratul Kahf ayat kapatantag 5 sampai pakapatantag 6 parman sinallahu ta'ala. Dungdungin niyo mga katautay manghuran. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Farman sinallahu ta'ala, dihila kanila upama ya Muhammad, mga manusia amuin nangamdos na singkabuhi dunya, dihilan kanila upama ya Muhammad. In upama sin kabuhi dunya kama in anzalnahu minas sama. Biya sin tubig ulan. Biya naug sin Allah Ta'ala daing halangit. Paktalata bihil ard. In tubig ulan sabab niya timubo in mga panghiyanum, katumbu-tumbuhan. Nang gaddung-gaddungan na inlingkat sin panghiyanum. Timubo. Wayroon dalimugay fa asbah ashiman tadruhur riyah. Puasin ng gaddung-gaddungan. Wayroon dalimugay na miyaning na. Nang luy-luy na in panghiyanum. Sampay miyabot nanigang na. Nagkatanak-tanak na, piaglapid-lapid na sin hangin, pakain-pakain na, lugal. Bang typhoon, na biulakay na sin badyo. La ilaha illallah. Wa kana Allahu ala kulli syai muqtadira. In kaaunan sin Allah Ta'ala katan uno-uno sangat makakaus. Biat timpiang upama sin Allah Ta'ala supaya in kita nyo di matipusin kabuhi dunya mga katautay manghuran. Panagnanin panghiyanom timubo nang gagaddong-gaddungan mag-ibog-ibog in manusia way lumingkat. Sumagawa way ron dalimugay namyaning na nang luy-luy sampai timigang na nanahay na nagkatanak-tanak na piaglapid-lapid na sinhangin. La ilaha illallah. Biyahayan in kabuhi dunya hangkan nangyanan pangari-ngari sadya kalalangukan sadya. Sabab temporary in katandan diha dunya. Biada sin manusia panagnaan sin kabuhi niya way back mga 10 years ago. Hangpo tahun na limabay in kaaunan sin manusia in inig sin pamuhuk-muhuk buhok itum dakuman in sawa sin pangdungog iman pangita in kulasog sin pamaranan in lingkat sin ginpaisan in muntul mamanaw-panaw sumagawa pagpuas piu ang tahon puti na in buhok sin manusia. Kunot na in ginpaisan. Naong sin bangsa tanyo kunot 11 na. La ilaha illallah. Iban siya minan mata na. Sarab sin malabo na in pangatod. Iban sin pangdungog. In pamanaw-panaw. Iban tungkod na. Atawa mag-ingka-ingka na. Malamma na in pamaranan. Kimulong na in pamaranan in taikod. Sin manusia kaano in muntul, in durug. Sin manusia. Sa biyaya unmayan, biyaini na yung kahalan. Subhanallah. Hakikat sin dunya mga katautay manghuran. Wayroon amuin kakkal. Temporarin katan. Hangkan na ini kabuhi mababa siya mga katautay manghuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam
hambuok waktu. Hadis din kan Jabir radhiyallahu an, gimuwa pa amuin tabuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga manusia yaun din doon. Pamarra bijadyin asakka mayyitin. Nakalabayin Rasul sallallahu alaihi wasallam pambuk kambing sibi-sibi miya matay na, bangkay na. Sarta aun aib, aun pingag hatay nga. Atawa sibi-sibi intay nga. Doon nakanapipingag atawa unukat. Sibi-sibi intay nga. Nung singkaybanan ulama, pingag intay nga. Patay pa in anak kambing yaon. Rasul sallallahu alaihi wasallam kiamputan niya tay nga. Ampa niya biyaita yasuin mga manusia. Ayyukum yuhibbu ay yakuna hada lahu bidirham. Isiyuta dain kanyo in mabaya. Mamisin kambing ini misan hambuk dirham sadya. Sambag sin mga manusia katilibot yaon pagkita sin kambing. Patay na napipingag paintay nga. Ma nuhibbu annahu lana bishay wa ma nasna' bihi. Ay ikaw na misan pilasin di kami mabayahayan mami. Iban uno inhinangon na mo din doon. Nangigkig in mga manusia. Nabiyayta na isabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Atuhibbuna annahu lakum. Mabaya ka kamwiril na sadya ini kanyo. Pianuroy-suroy na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long si mga manusia nagsama-sama, wallah, ibut pa Allah. Law kana hayyan, kana aiban innahu asak, pa kayfa wa huwa mayyit. Ibut pa Allah bang yan buhi, na di dasantay maun, sabab aun aib niya, napipingag intay nga, sibi intay nga, biadiin na bang iyan patay na, patay paisab. Biadiin na bang patay paisab. Siyo pentumayma, misan imbuhi, di na muda, tay maun. Yang nangigkig in mga manusia, di mabaya, nagmari, nalaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, fawallah, lid-dunya ahwanu alaikum min hada. Lid-dunya ahwanu ala Allah. Min hada alaikum. Ibut pa Allah in dunya tan tutuod. Labi pa in kahina niya. Pa Allah Ta'ala dahing sin kambing ini. Patay na maun kanyo. La ilaha illallah. Labi pa in kahina sin kabui dunya ini. Dahing sin kambing ini amun di nyo natay maun misampay pagdihil na kanyo. La ilaha illallah. Ang kan na makataw tay manghuran in bar iman bar akkal long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin manusia nagsadya sin kabuhi niya para hadlaw akhirat. Hinang niya in dunya ini bukon kabuhi amuin piangamdusan niya sumangawa piang hianuman niya sin ibadat niya para hakabuhi niya adlaw akhirat. Sabab amuyat tin kabuhi matan sampurna kakkal salama-lama sarayaw-rayaw kabuhi adlaw akhirat. Wala siya nalipa ka sin pitna sin dunya amuin yalraan niya in pag-ibadat niya para hakabuhi niya adlaw akhirat. Dia ayan mga katawtay manghuran in biantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bar iman bar akkal naglugto siya. Wala siya na tipo sin pitna sin dunya. Sabab in dunya hati ini piang hapit-hapitan sadya. Piang labay-labayan sadya. Konsum ko nisa wayroon dapat mig kita rin di hadunya. Naman jari, uno na ingkahalan, sin mga manusia, lipa na sin kabuhi dunya. Wairoon na waktu nila, bang bukon, paghamparo na sadya sin dunya, in pag-ibadat,
kialupahan na. Pagdatong sin malakal maut, amo na in magsusun na in manusia, sampai mangayo-ngayo na pa Allah Ta'ala, mikibalik maripa dunya. Mainkan piu ang tahun siya dia dunya, biyayaon mikibalik na mangayo baysekan, kabuhi. Maita, hasupaya huminang ibadat, la'alli a'malu salihan pima tarak. Hasupaya mag-ibadat ma Allah Ta'ala. Sabab, kiabukisan na kanya in hakikat sin dunya in dunya hati ini nang hapit-hapit sadya bukon kabuhi kakkal. Dahil nga sabi ito magsusun na manusia, mikibalik na maripa dunya, magibadat na ako, magsambayang na ako 5 wakto. Sumakawaunin sambag kanya, pinakamasakit sa sambakan dahil Allah Ta'ala kalla, rejected, denied, mga katawtay manghuran, in amuin kuan niya, in piyangayo niya ito, di na, la ilaha illallah, wayro na pagbalik, maripadun niya, hangkan na in kita niyo mga katawtay manghuran, babayari pa dunya, diara kita niyo sin Allah Ta'ala, pag ibadat kamu, hinangan nyo yung kaparduan, in mga liyangan, tinggalin niyo, sababin kamu yan, bukun kamu maghula, kakkal din diya dunya. Konsum ko nisain kamu mig, in kalakihan din dito, hadlaw akhirat, bukun kakaya-kayaan, kabuwakan dunya, sabi niyan, hibin nyo yan. Pangari-ngari sadya yan din diya dunya, in mga yan, kabuwakan dunya. Sumakawa uno, in mahal ka kalakihan dito hato, hamon yung pag-ibadat. Parman sinallahu ta'ala, dungukan yung mga katawtay manghuran. Hasupaya, maingatan nyo, priority hun, uno in labi mahal ka, priority tanyo. Parman sinallahu ta'ala, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. In pangalta, intan kumala, bulawan pilak, ibansin kaanakan, in iyan, pangari-ngari sadya sin dunya. Hati niya, pagpuasin piya ngari-ngarihan, wayroon na halga niya mga katawtay manghuran. Hati niya pagdatong sing kamatay puas para kala, biadasin mga pagtiyaon. Pagtiyaon mga katawtay manghuran, subhanallah, adlaw pagtiyaon masidlaw rakuman in mga kikitilan. In amuin decoration, sabab sin pagtiyaon niya to. Hawak tumayan na ubus na, in pakaradyaan, in pangasubo, aon pa, halga sinamin pangari-ngariat to. Tanto na sadya, wayroon na mga katawtay manghuran. Sa namumuson, ubos para kala na. Na in pangalta, iban sin kaanakan. In iyan pangari-ngari dunya. Pagdatong sin malakal maut, puas para kala. Unura kumanin kumakkal, wal baqiyatus salihat. In kakkal, kumakkal dakuman, amuin ammal ibadat pa Allah Ta'ala. Khairun inda rabbika sawaban. Amuin lawi marayaw dito hadarat sin Tuhanmu. Tungbas-tungbasan kaymo. Subhanallah. Wa khairun amala. Iban amuyat tuin sarayaw-rayaw taliun sin manusia. Bang biyadiin ini kahinang niya ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal salih. Parman sin Allah ta'ala. Wa khairun amala. Amuyat tuin sarayaw-rayaw taliun sin manusia. Mang biyari ni kahinang niya. Pagkara, in kabuwakan dunya, alta, kaanakan, iban sin kakaya-kayaan niya, unuwang uno dia dunya, pagdatong si malakal maut, inyan puas para kala, ibin katan. Hangkan na mga katawtay manghuran, bang kita nyo aun alta, aun kaanakan tanyo, na kumawa kita nyo suku tanyo rin doon hayan. Huminang kita nyo ibadat, ha pangalta tanyo. Hakaanakan tanyo, in sila ayaw tanyo mamarahi, amuin lang ta, maman nakakaon, nakainom, nakaiskul, sumakawa, subay tanyo sila dahon mag-ibadat pa Allah Ta'ala.
Sabab hasupayain sila mahinang amal ibadat marikato tanyo. Ang padapon bang amuin yamparu pagdunya sadya na iniyan pangari-ngari pagdatong si malakal maut way puas parakala na mga katao tay manghuran. So mga bang kita nakahinang ibadat ta pangalta ta. Nakapag napaka kita pisabilillah kaanakan ta nakahinang kita anak saleh, nakabin kita anak saleh mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Tan tutuod iniyan kakkalyan sila. Mga yudua kay mo misanyat na kita halawang pakuburan. Subhanallah. Anak sali mga katao tay manghuran. Hangkan na ayaw tuod pasaran in anak asawa. Amuin subayrat tuod sila. Amuin tarbiyahon sin tarbiyasin agama Islam. Bukun sadya barante mag-ibadat. Sumaga sampain anak asawa ta ahlita. Mag-ibadat dahon ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupayain sila na bukon sadya mamarahimay ng pangari-ngari sin dunya. Pagdatong sin malakal maut, wairoon na halga niya. Mga katao tay manghuran, lang sin mga ulama, salafun as-salih, biakan Ibnu Sammak, al-wa'iz, kita nyo, piaragbus di mga katao tay manghuran. Hab'id dunya fi yadayk, wa misluha dum ilayk, wal masyrik wal maghribu ja'a ilayk, Faja'akal mautu famada fi yadayk. Subhanallah. Hibutang talaw niya in dunya yan na halimamu ukum milik mo na in dunya ini. Katan. Sarta hambuk dunya pa. Yan halaw ukum milik mo. In katan kabuwakan dunya dayngas subangan pasadlupan yan halaw ukum milik mo. Kay mo nakatan. Imagine nyo mga katao tayo manghuran. Faja'akal mautu. Di matong mayan kay mo in kamatay. Malakal maut. Pamada fi yadayk. In pangasubo. Uno na in halima mo. La ilaha illallah. Uno na in halima mo. Pagdatong si malakal maut. La ilaha illallah. Amo na ini in sa laggo-laggo pagsusun sin manusia. Amo in yamparo niya sadya in dunya in adlaw akhirat pag-ibadat kaya lupahan niya. Wayroon danaran niya hang sulag uno-uno. Kan nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis daran tanyo pagkarungukan mga katao tay manghuran bang mapatay na in manusia magad kanyen tu. In amal niya in ahli niya, iban sin alta niya. So magbalik na yung dua, makapinin ang buok. Ahli niya magbalik na misan biyarin pagtangis la sa kanya. In alta niya, magbalik na mui. Uno rin kumakal, amo rin hinang niya. Day nga sabiat to yung barakal mga katao tayo manghuran, amo in priority niya. In pag-ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin siya rin diya dunya nang hapit-hapit sadya. Nang hapit-hapit sadya siya rin diya dunya. Konsum ko nisa na di kapagsuk na in ummul. Wayroon piyagmasiwan pagbata bang miyabot na in ajal tanyo na magpatud in manusia. Day nga sabiat to, sarang in kaaunan tanyo, nagsasadya sin pag-ibadat po Allah Ta'ala. Biyadi in kahalan sin manusia. Subay na kulong niya lumaas. Subay na puas makahadji. Subay na ako biya ini. Ampa ko magsambayang 5 wakto. In mga hiyaram, yaon siya nag-uusaha sin hiyaram. Di niya naman tinggalan. Biyadin ning kahalan niya pagdatong sin malakal maut. Hangkan nen adlaw akhirat. Adlaw pagsususun sin mga manusia. Mahuli niya mga katao tay manghuran. In hakikat sin dunya ini. Haadlaw akhirat. Piarag buskato tanyo.
Siyabot riwayat din kan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hakikat sin dunya mga kataw-tay manghuran, kitaan niyo. Hasupaya di kita niyo matipu sin kabuhi dunya ini. Hadlaw akhirat araw parang mahsyar na. Mapun na in manusia, day nga panagnaan. Sampai pakahinapusan parang mahsyar. Dain dito hatu yu'ta bid-dunya fi surati ajuzin syamta zarqa an yabuha badiya musyawwahun khalquha. Subhanallah. Dumatong na in dunya, hatiragbusan sin maas babae. Maas babae, yuuban na in buhok, nalilimpong na, kunot mangunot na in ginpaisan, inlo paragbus, way ngumi. Laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Patashrifu alal khalaiq. Mikisuok na siya pa mga manusia. Dahil dito hato'y mga manusia magtiyago yan. Mangigkigan, mahuy, sinlo paragbus niya yan. Manglumi, manglaat biya yan. Vaita dito kanila, payukal, hal ta'rifuna hadihi? Kaya ingatan nyo raka, kaya kilahan nyo ini. Nalawang si mga manusia rin dito hato na'udu billah min ma'rifati hadi. Magpatilibon kami pa Allah Ta'ala min kakilahan namin tao yan lang na manusia malumi yan, mangi yan. Mangigkig na manusia. Hibay ta rin dito hato. Hadihi hiyad dunya allati tasyajartum alayha. Amo na sayanin dunya. Amo in sabab niya. Nagdiskas-diskas si kamu dito ha dunya sampai miabot nagbuno-biuno ikamu. Hasabab niya yan. Wabiha taqata'tumul arham. Amo na yan in dunya, sabab niya. Sampai miabot nagbugto ka sila sa in mag-asu kampung. Sabab sin dunya. Wabiha tahasadtum wa tabagadtum wa waqtaratum. Amo na yan in dunya, sabab niya, nagjangki-jangkihi kamu, nag-igil-igili kamu, sarta nagbanta-biantahi kamu, nagdugal, diugali kamu, sampai miabot natipu kamu hayan, kaya lupahan niyo yung pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Kaya lupahan niyo yung adlaw akhirat, nalipa ka kamu, natipu na kamu hanyayan. Amparan dito hato, sumatuk dapo pi jahannam. Mahuli dan dito hato, ampay tilakbo na papinal ka jahannam in dunya ini. Dahin doon mayan mga katautay manghuran, amo ini makasusa. Hitilakbo mayan in dunya ini, amo na tiragbusan sin maas babae, mangiin luparagbus niya, patunadi, ya Rab, ayna atba'i wa asya'i. Ya Tuhanku, hawno na in mga pangagad ko, amo in malasaka ko, natipusin kabuhi dunya, hawno na sila. Magdaak dan dito in Allah Ta'ala, alhiku biha at ba'aha wa asya'aha. Paurulan maun kaniya, in mga miyagad kaniya. Pangagad niya, dahil nga mga manusia, natipusin kabuhi dunya, sampai kialupahan nila, in adlaw akhirat. Paagaramahon kaniya, paurula, palaw mapinal ka jahannam, waliyadu billah. La ilaha illallah. Mga kataw tayo manghuran, in ini, pagpaanib kato katan, sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, sin tungod, sin kabuhi dunya ini, atawapit na sin dunya ini, amuin di manjari matipu kita niyo. Di manjari matipu kita niyo. Sab sin dunya ini, sab ini, piyang hapit-hapitan sadya sin kita niyo. Adapun in dunya ini, subay in kaunan niya, mazra'atun lil akhirah. Amuin panghiyano mantan niyo, sin kabuhitan niyo, para hadlaw akhirat. Adapun, amuin mangamdos ni manusia, dan dia dunya, na inya to sa lagu-lagu na kasaan niya. Sabab in dunya ini, nabiyat to na in hakikat niya. Nasabutan niyo na, mahal ka pa, in amuin,
mababa pa siya day nga kambing bangkay na yadto. Hambuk baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran walau syarbata ma." Bangsad jen kabuhi dunya ini, imabay pabugat sin pikpik hilam atau pikpik bangking, di nain kafir makainom misan hang katun tubig. Sumagawa kesa ako pantanyon mga kafir, na yan da nagiinom makan sin indakini sampay hiaram alak, yadtura sila timutunghab. Inhatian niya, way misan imabay, in dunya ini, papikpik hilam. La ilaha illallah. Mahal ka pa inamin pikpik hilam pa Allahu Ta'ala. Namura-murahan mga katautay manghuran, amuin pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, in amuin nasabot tanyo, day nga pangadjian, halom Quran, iban kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin di kita nyo matipo, sinpit na sin dunya ini, mura-murahan, amuin hati niya, kapag saddiyahan tanyo in kabuhi sa rayaw-rayaw, amo na in kabuhi hadlaw akhirat. In dunya ini, piyang hapit-hapitan tanyo sadya, mahinang siya, mazra'atun lil akhirah. Magpanghiyanuman sin ammal ibadat, hadlaw akhirat kita nyo mag-ani. Mura-muran mga katautay manguran, mahuli niya itukbal na mo kanyo, insalam du'a, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dhikril hakim, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li walakum, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.